stadion. Lanong nga radino ay hita di bagasan alaman nomor 2 nomor sangapon. Dengan jala patuloy ita perjolo mamulahon mabuat tunulot tadi stadion. Amang pergol sinami. Dison nung naradihami ima sanggar seni Angel Kanean lawa muka ulaon di bagas sa stadion. Alamar mula doon na denggan, jalambar mula doon ang nauli. Atong beda mang majogod dang mula-mulay. Muli ate matutu di hamo ang pargol sinami. Nung nga dibek kamu godang mula-mulay. Mula gabi matutu jalan mula horas. Sa marsob bahami, tomata raja nata suripada naliat nalulun. Terlumobi to putang mula jadi nabulun. At tombay dawang majogod ang sobay.